Mimi ni ndugu yenu katika Kristo. Naishi huko Kitengela. Leo nimefurahia kuwa mbele yenu ninyi wote. Nimesema nimefurahishwa kuwa mbele yenu ninyi wote. Ili tuweze kuchangia uhai umo ndani mioyoni mwetu. Amen. Amen. Naomba. Thank you, Jesus. Thank you that your beloved Son is our righteousness. Thank you that all He is, you have accompanied me. Today, Father, reveal what you've already made available in our hearts. May everybody come to the conclusion saying that indeed we are Yahweh, you are our Father, and the glory is unto you, Father. Speak to our hearts, reveal what is already in our hearts. Show us thy way. Amen. Amen. Tugize iminsi tuganira kubijyanye, tumechukua muda tukiongea kuhusu na assurance ya Agakiza kacu na bima ya wokovu wetu. Muyandi magambo, mbese Agakiza, kwa maneno mengine, wokovu kagawiyemo ibice bitatu, kakona sehemu tatu. Igice cha mbere, sehemu ya kwanza, ni ukwizera Kristo, ni kumwamini Kristo, tugahabwa umurage w'iteka ryose, na tunapewa urithi wa milele. Kandi twese twarizeye, na sisi wote tumeamini. Nutarizera uyu munsi wa none niyumvijwe igiwiteka tinangira umutima kandi yizeye. Hata yule ambaye hajaamini, ukisikia sauti ya Mungu usikue na moyo mgumu, uamini. Igice cha kabiri, sehemu ya pili ya wokovu, ni ugukura mu bumenyi mu mwami wacu, ni kukua katika kujua katika mfalme wetu. Muyandi magambo, ni ukumenya ibyo twakorewe muri Kristo Yesu. Kwa maneno mengine, ni kuyajua yale tumetendewa katika Kristo Yesu. Icyo nico gice cha kabiri cyitwa Agakiza. Hiyo ndiyo sehemu ya pili ya wokovu. Igice cha gatatu, sehemu ya tatu, ni ukugucungurwa twese dutegereje kubana na Kristo mbona nkubone tudagifite umubiri. Ni hii kukombolewa ambayo sisi wote tunaingojea, tukiishi pamoja na Kristo bila hii mwili. Amen. Macho kwa macho. Amen. Amen. Ariko igitangaje muri ibyo byose, lakini neno la ajabu kwa hayo yote, nuko byose bikomoka ku Mana. Hayo yote yanatoka kwa Mungu. Ari uko kudukiza ikaduha ibyiringiro by'iteka, hiyo kutuponya na kutupea tumaini la milele, no kutwishurira ngo tuyimenye, hata kujifunulia kwetu ili tuweze kuijua, no kuza kutujana iyo mwijuru yo dutegereje, hata kuja kutubeba mbinguni ambayo tunangojea. Amen. Amen. Nukuvuga ngo Imana ntacyo yadusigiye, ni kumaanisha kwamba Mungu hajaacha jambo hata mmoja. Niyo mpamvu zose byitwa ngo n'ubuntu bwayo, ndio sababu yote unaitwa neema yake. Impamvu rero hano hanza, sababu uko nje twumva ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa, huwa tunasikia ya kwamba ufalme wa Mungu unapiganiwa, nuko tutarumva Agakiza muri ibyo bice bitatu. Ni vile hatujasikia wokovu katika sehemu hizo tatu. Amen. Amen. Nyekunda kuganira nitozi. Mimi huwa napenda kuongea kwa upole, kandi sinza mbwiriza, na huwa sihubiri, ahubwo nugira ngo tuganire kandi nk'inama nobagirira nk'abana b'Imana nyine.
ni kushauriana kama wana wa Mungu. Tiwo ibyo bugwano zose ntiwo bifatana. Yale yote tunaweza ongea hapa si rahisi kuyazingatia kwa kichwa. Turachafite nukuvuga ngo turahaye. Nukuvuga ngo ukumeze uyu munsi none bitwereka urugendo ugezemwe mu kumenya Imana. Vile uko leo inatuonyesha kiwango uko ndani ya kujua Mungu. Kandi si ukubacira urubanza no kuri kw'Imana mu nyumve usiko. Hiyo sio kwa hukumu tafadhali. Yesu yabwiraga abantu ngo muri ibipfu. Yesu alikuwa anaambia watu nyinyi ni wajinga. Buriya ntabwo yari abatutsi ahubwo nuko yaragaragaje ko bameze muri bo. Yesu si kama alikuwa na watusi bali alikuwa anadhihirisha vile walivyo ndani mwao. Twebwe ngo nobwira watu ngo ni igifuko mujinyogera. Nikiambia ndugu yangu wewe ni mjinga, hasira inaweza ikapanda. Siku kutea abantu bano hebu. Si ndivyo hivyo. Siku tumeze nk'abana b'abanyamurenge n'isi yose. Hivyo ndivyo tulivyo watu wa ulimwengu. Ariko kuriya tu niko kukubwira ngo umuntu azakubwira ngo ngurimbwa ukamuraka nyine. Mtu anakuambia wewe ni mbwa na unakasirika. Ahubwo kuri gutweretse icyo nyine iyo urakaye. Ukikasirika ya kwamba wewe umeitwa mbwa umedhihirisha kile ulicho. Ariko iyo uzuriwe. Lakini unapotambua yule uliye huweze ukapoteza muda kwa hayo. Umva nyine ukabaona guho. Watu zabidona guho. Unasikiza tu kama mtu mwenye hajui alitendalo. Amen. Siko kuriye. Ngo ndabasaba ndabinga n'umutima muzamuzana ibitabo mwandike. Na waomba na wasii mkuu mnakuja na vitabu ili mweze kuandika. Ko mudafite ishaka ryo gusoma. Kile ambacho kinanionyesha ko nta kamera ntaki nidushika murakora iyi reference. Hatuna kamera, hamna vitabu. Je, tukirudi nyumbani tutafanya ubwo binyeneze ko mu mago yacu ari upungufu yo gusoma. Siko? Hii inadhihirisha ya kwamba nyumbani kwetu kuna upungufu wa kusoma. Hari umugabo nako afite umubyeyi n'undi yako dusetsa. Ngo isaza afata Bibiliya ni akaza yihungura guki. Bana ngo Bibiliya imwe. Kuna mzee alikuwa anatuambia mzee huwa anachukua Bible Sunday akipanguza akiuliza Biblia iko wapi. Yaishize nihinga kucumwera sohotse aishira mu kabati. Huwa anaiweka kwenye kabati Sunday akitoka kanisani. Ngera ikenere kukindi cyumweru mu gitondo. Na atahitaji Biblia next Sunday asubuhi. Ntagukura kuba guhafi. Hiyo hakuna kukua. Amen. Amen. Bana b'Imana muzamuzana ibitabo mwandike. Wana wa Mungu tafadhali kuja na vitabu tuandike. Ni byiza cyane. Si kweli? Hiyo ni maana, si ndivyo hivyo? Asante. Asante sana. Noneho uyu munsi tugiye kwibanda cyane gice cha kabiri cy'agakiza. Leo tutafoka sana sehemu ya pili ya wokovu. Arico gukura mu bumenyi bw'Imana cyangwa se mu uruge nabyitaho gukura mu kumenya Imana, ambayo ni kukua katika kumjua Mungu. Amen. Amen. Ndagira ngo turibanda cyane ku gitabo kimwe. Tutasititiza kwa kitabu kimoja. Ubwo ni Abafilipi, kitabu cha Wafilipi igice cha 1 sura ya 1 mstari wa 9. Ndagira ngo ariko mbere yo kumvuga ibi navuze ko dufite ibyiringiro by'iteka, siko? Kabla niseme hiyo nimesema ya kwamba tuna tumaini la milele. Nuwo muri ibyo byiringiro by'iteka dufite assurance y'agakiza kacu, yani nta gusubira indi dufite kurimbuka. Katika tumaini hilo tuna bima ya maisha yetu, hatuwezi rudi nyuma na kuangamia. Twababaruye ibyaha byacu iteka ryose, tumesamehewa milele na milele. Dufite ubugingo bw'iteka ryose na uzima wa milele. Twaremewe, tumeumbwa, twaremewe, we were accepted. Twaremewe, tumekubaliwa. Amen. Yeah. Twaremewe, turi complete, turuzuye muri we. Sisi tumekamilishwa ndani mwake.
Arikiwa mzee rimwe icenda ukuri rimwe kucenda narivuze ngo muri we turuzuye, ndani mwake tumekamilishwa, muri we twaremewe, ndani mwake tumekubaliwa, twarababariwe na tumesamehewa ubugingo bw'iteka, tunao uzima wa milele, abana b'Imana, sisi ni wana wa Mungu. Uko niko tumeze, hivyo ndivyo tulivyo. Muri iki gice cya kabiri rero, katika sehemu ya pili, ntabwo ari Imana ifite ikibazo, si Mungu anaye shida, cyangwa ntikireba Imana, reka mvuge gutyo, ama Mungu sio mhusika, ahubwo bali ni nka periode, ni igihe runaka kugira ngo tumenye abo yatugize, ni wakati wa kujua wale tuliofanywa. Nuvuga ngo Imana ni igitangaza, Mungu ni ajabu. Muzorebe hano abantu umuntu azagira umugambi wa business, siko akawukirea business. Hapa mtu anaweza kuwa na plan ya biashara, akafungura iduka niba ari n'amafuku rugero, anaweza hata kufungua duka aweke unga for example. Twebwe wacu tugira umugabo nsimuvuga mwizina muramuzi, azatangaza n'ibitogi ibiki ufite ibi bizashara byose. Tunaye mzee huwa anatangaza kila kitu kuhusu biashara yake. Kuvuga ngo umuntu afungura iduka je, kumaanisha mtu amefungua duka yake, arangije ashaka n'umuntu ukora advertisement kujyamamaza kugira ngo abantu bamugane, baada anatafuta yule mtu wa kutangaza biashara yake. Ni nako bimeze mu Gakiza, hivyo ndivyo ilivyo katika wokovu. Imana yateguye Agakiza, Mungu ameandaa wokovu, igakorana advertisement, iranakamamaza, na Mungu akatangaza wokovu mwenyewe. Mu gice rero cya kabiri ni twebwe kumenya cyangwa se kumva ijwi ry'Imana yayo yamamaza Agakiza kari muri twe. Katika sehemu ya pili ni wajibu wetu kujua Mungu huyo ambaye anatangaza wokovu ndani mwetu. Amen. Amen. Nukumenya iby'Imana hari twiringiza. Yani kujua yale Mungu anafanya tuyatumainie. Amen. Amen. Kandi gukura, reka tuwasome aho ni musomera aho ngaho aba Filipi gice cya mbere mubace wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 9. Sostena atatusaidia tafadhali. Reka masome nahabonye, kandi nicyo mbasabira no kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Amen. Amen. Icyo mbasabira, ombi langu kwenu ni kugira ngo urukundo rwanyu rugwize ubwenge, ili upendo wenu ujae na hekima no kumenya rwose, na kujua kabisa. Tugende gahoro. Amen. Pole pole. Twebwe tuzi urukundo tubona mu masinema hano muri movie, siko telenovela. Sisi tunajua upendo ambao tunayoona kwenye filamu, cyane nk'abadamu ndabizi nyine ndi bafite tuzivinje bazirwa mazu bazareba movie zo muri Philippines. Yes. Ya kama wale ambao wanashinda kwa manyumba huwa wanaoch filamu za uko Philippines. So kandi ikindi twebwe iyo Bibiri ivuze urukundo turutekereza mu bwenge bw'urukundo tuzi hano mwisi. Biblia ikitaja upendo huwa tunafikiria kulingana na upendo tunaojua ulimwengu huu. Ariko uko bivuze hano tugende gahoro gahoro, aravuze ngo kandi Biblia inasema pia, iki nicyo mbasabira, hili ndilo ombi langu, ni kugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya, ni ili upendo wenu uzidi kuwa na hekima na kujua. Icyongereza kivuga ngo and this is I pray that your love may abound yet more and more and extend to its fullest development in knowledge and all keen sight, display itself in greater depth of acquaintance and more comprehensive discernment. Muyandi magambo, urukundo uko Biblia isobanura urukundo ni gukura mu bumenyi. Biblia vile inaelezea upendo ni kukua katika kujua. The love of God, upendo wa Mungu, means inamaanisha to grow in knowledge of God, ni kukua katika kumjua Mungu. Amen. Amen. Ubwo ni go rukundo rw'Imana, hiyo ndio upendo wa Mungu. Mbese dukunda Imana
iyo twamenye ubugi dukunda, iyo twamenye Imana mu yandi magambo tunampenda Mungu tukimjua Mungu. So kugira ngo bese kumenya Imana bizara gukunda muri twe. Kujua Mungu huwa inazaa kupenda ndani mwetu. Nuko ngo niba dushaka gukunda Imana n'abantu, ikiwa tunataka kumpenda Mungu na watu, dushora imbaraga mu kuyimenya. Lazima tutumie nguvu zetu kwa kumjua. Amen. Amen. Imbaraga ntitwakomeza kuzishora mu kubwira abantu ngo kunda mama nkunda si ibyo. Nguvu zetu si lazima tutumie kwa kusema mama nipende, penda. Gukunda Imana bikomoka mu kuyimenya. Kupenda Mungu inatokana na kumjua. Amen. Amen. Urukundo rw'Imana rusobanura ngo gukura mu bumenyi bw'Imana. Upendo wa Mungu inamaanisha ni kukua katika kumjua Mungu. Amen. Amen. Hano Paulo ntabwo ari kutubwira ngo, Paulo hatuambii tuzagira urukundo. Paulo hajatuambia ili tukue na upendo. Ahubwo ari kutubwira ngo urukundo ruri muri twe. Lakini anamsema kwamba upendo humo ndani mwetu. Kandi urwo rukundo si ikindi bantu b'Imana. Na upendo huyo sio kitu kingine. Yavuze ikintu ngo yavuze ibintu bibiri. Mbese urukundo ni ugukura mu bumenyi n'ubwenge bw'Imana. Amesema upendo ni kukua katika ujuzi na hekima ya Mungu. Kandi na pia ndagira ngo turebe icyitwa ubwenge bw'Imana muri Bibiliya. Nataka tuone hekima ya Mungu katika Biblia. Amen. Amen. Dusome Abaefeso, Waefeso 1:17-18. 1:17-18. Haravuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Iwape roho wa hekima na kufunuliwa ili muweze kumjua. Indimi z'amahanga zo zifite indi translation ivuga ngo the spirit of wisdom which is revelation. Ya katika lugha hiyo bivuga umutima w'ubwenge ariko guhishurirwa. Mu yandi magambo, kwa maneno mengine, ubwenge bw'Imana burahishurirwa. Hekima ya Mungu inafunuliwa. Amen. Amen. Ubwenge bw'Imana burahishurirwa. Hekima ya Mungu inafunuliwa. Bihishurirwa bivuye mu kumenya amakuru y'Imana, the knowledge of God. Na inafunuliwa kupitia kujua habari ya Mungu. Mbese mu gihe tumenye ayo makuru yerekeye Imana, duhishurirwa ubwenge bw'Imana. Tunapojua habari kuhusu Mungu huwa tunafunuliwa Mungu. Aribyo Biblia yise ngo ni gukura mu rukundo, ambacho Biblia imesema ni kukua kwenye upendo. Ni kuvuga ngo kumenya ubwenge, gukura muri knowledge na makuru. Ya kukua katika kujua biduha ibintu bibiri bisa nkaho bifatanye. Inatupea vitu mbili ambazo ni kama zimeshikana. Biduha kumenya urukundo biduha gukura mu rukundo rw'Imana. Inatupea kukua katika upendo wa Mungu. Kandi bikaduha kuba twosobanukirwa icyitwa ubwenge bw'Imana. Na hiyo inatupea uwezo wa kuelewa hekima ya Mungu. Turi kumwe abantu b'Imana. Tuko pamoja. Cyangwa nabasi ama nimewaacha. Amen. Amen. Dushime Imana mu mitima yacu. Tushukuru Mungu katika mioyo yetu. Amen. Amen. Aho ndagira ngo twumve icyitwa ubwenge bw'Imana. Amen. Nataka tuweze kuelewa hekima ya Mungu ni nini. Abakorinto ba mbere, Wakorinto wa kwanza igice cya 2 ku murongo wa 6 kugeza kuri 8. Mstari wa 2 sura ya 6 hadi 8. Ndakora nk'isama rugira ngo wenda abantu bumve icyo ushaka kuvuga hanga. Nitaongea kwa kifupi ili watu waweze kuelewa kile ninataka kukiongea. Hansomera hano nshaka kutwumva. Abakorinto ba mbere igice cya 2 ku murongo wa 6 ku 8. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 6 hadi 8.
haravuga ngo icakora ubwenge tuvuga mu batunganijwe rwose. Yes. Ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icubahiro. Komeza ku 8. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabanze umwami w'icubahiro. Amen. Amen. Tugende gahoro kugira ngo twumve. Twende pole pole ili tuweze kusikiza. Umurongo wa 6 atubwiye ko ubwo bwenge bw'Imana bwari bwarahishwe katika mstari wa 6 tumeambiwa hekima hiyo ya Mungu ilikuwa imefichwa tangu awali. Ubu bwenge bwari bwarahishwe. Hekima hii ambayo ilikuwa imefichwa, ngo kandi ubu bwenge na hekima hiyo ngo bwagenewe kutuzanira ubwiza, imeandaliwa ili iweze kutuletea utukufu. Amen. Amen. Bwagenewe kutuzanira ubwiza, ngo kandi iyo bamenye ubwo bwenge, ku murongo wa 8, imeandaliwa kutuletea utukufu, na wangelijua hekima hiyo ntibaba barabanze umwami wacu, hawangesurubia mfalme wetu. Mu yandi magambo, kwa maneno mengine, iyo twumvise kubamba umwami bivuze iki? Tunaposikiza kusurubia mfalme, je, inamaanisha nini? Kubamba umwami bivuze urupfu rwa Yesu. Kumsurubia mfalme inamaanisha kifo cha Yesu. Kandi urupfu rwa Yesu rusobanuye iki kuri twe? Na kifo ya Yesu inamaanisha nini kwetu? Rusobanuye agakiza, inamaanisha wokovu. Nukuvuga ngo ubu bwenge bwahishwe kera, ni kumaanisha kwamba hekima hii ambayo iliyofichwa awali, bwahishe muri bwo icyari kihishemo ni urupfu rwa Yesu. Ndani mwake kile kilikuwa kimefichwa, ariko rusobanuye agakiza, ambayo inamaanisha wokovu. Nuko the wisdom of God entails hekima ya Mungu, crucifixion, bivuga kubambwa, burial, guhambwa, resurrection, kuzuka, which is the general term we call salvation. Inzo rero nije muri rusange twita agakiza. Hence, when Paul is praying that they may know God, Paul rero abasabira kugira ngo babimenye, or know his wisdom, which is a result of revelation, kugira ngo bamenye ubwenge bwayo arizo ngaruka zo kuzuka. In other words, he's trying to tell them to know the full package of salvation. Yashakaga kubabwira kugira ngo babashe kumenya pake yuzuye y'agakiza. Mu yandi magambo, kwa maneno mengine, ubwenge bw'Imana busobanuye agakiza. Hekima ya Mungu inamaanisha wokovu. Bwari butwaye agakiza muri bwo, ama ilikuwa inabeba wokovu ndani mwake. Amen. Nibutse ko yasenza avuga ngo gukura mu rukundo ni gukura mu kumenya Imana no mu bwenge bwayo. Ameomba akisema kukua katika upendo, ikizaduha kumjua Mungu. Ikizaduha gukura nuko tuyimenya. Kile ambacho kitatupea kukua ni ya kwamba tumjue. Kandi niki tuzamenya kuri iyo nuko tuzayimenya yuko ari Imana nyirigakiza. Na ni nini tutakayejua kwake? Ni tutajua ya kwamba ni Mungu mwenye wokovu. Rero kugira ngo tumenye full package y'agakiza, ili tuweze kujua wokovu ambao ni kamilifu, tuzaba dukuze mu bumenyi bw'Imana, aribyo zitwa gukura mu rukundo. Hiyo sasa ndio kukua katika kumjua Mungu, yaani ni kukua katika upendo. Amen. Amen. Yego ko turumva. Je, tunasikiza? Amen. Amen. Abaroma, Warumi igice cya 12 ku murongo wa 2, sura ya 12 mstari wa 2, birizwa ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen.
nimwishushanye n'abiki gihe. Musijifananishe na wa ulimwengu huu. Kwishushanya n'abiki gihe, to be conformed to this world. Kwishushanya n'abiki gihe ni igihe twaretse ibitari icyo nyine Imana ihishura cyangwa se ayo makuru y'Imana. Ni wakati tumeacha kile Mungu anafichua ama hiyo ujuzi wa Mungu ngo ntasohore muri twe na yasikamilike ama yasidhihirike ndani mwetu. Tukareka kamere na tunaacha hisia asili, the flesh. Kamere ngo ariyo itakinga control y'ubuzima bwacu. Tunaacha asili ndiyo iongoze uzima wetu. Amen. Amen. Nukuvuga ngo to be conformed to this world, nige twaretse something outside ourselves to rule us. Nukuvuga ngo kutishushanya n'iki gihe nige twaretse ibintu biva hanze bituyobora. Kwishushanya n'iziki gihe nige twaretse biturutse hanze ya Kristo bikatuyobora. Amen. Uko niko kwishushanya n'iziki gihe. Ariko yavuga ngo be transformed, lakini Biblia ikisema mubadilike, ni igihe noneho twaretse ubu buzima bwo muri Kristo akaba ari bwo butuyobora. Ni wakati tumeacha maisha ya Kristo kutuongoza. Niyo mpamvu avuga ngo duhinduke rwose tugize imitima misha. Ndiyo maana inasema tubadilike kabisa tukiwa na mioyo mpya. Si ukugira umutima musha w'inyama, si kuwa na moyo wa nyama mpya, ahubwo ni ukugira ubundi bumenyi bali ni busha kandi bukomoka muri Kristo. Ni kuwa na ujuzi mpya ambayo inatoka kwa Kristo. Nuguhishurirwa Kristo nk'uko ari, ni kufunuliwa Kristo vile alivyo. Amen. Amen. Kubera ko twese dufite kamere muri twe, tunayo asili ndani mwetu. Dufite kamere muri twe ariko ntituri kamere. Tunayo asili ndani mwetu lakini sisi asili. Nataka msikie haya. Umuntu ashobora kugwara kanseri. Unaweza kuugua kansa ama saratani, ariko iwe ntabwo ababaye kanseri, lakini yeye mwenyewe sio saratani. Afite kanseri muri we, akona saratani ndani mwake. Sivyo? Natwe twogira the flesh. Sisi tunaweza kuwa na asili, ariko ntibivuze ko turi abakamere. Lakini sisi sio asili. Twazawe n'Imana, tumebadilika na tumezaliwa na Mungu. Mbegu ya Mungu humo ndani mwetu. Kamere ni ibitekerezo byose bitavuye ku Mana. Asili ni fikira zote ambazo zitoke kwa Mungu. Zashoboka nubwo twazawe n'Imana dushobora kugira ibyo bitekerezo. Inawezekana hata kama tumezaliwa na Mungu kuwa na fikra hizo bitavuye ku Mana, arizo byitwa kamere. Fikira ambazo zitoke kwa Mungu ambazo zinaitwa asili. Ariyo mpamvu twavuze ngo, ndio sababu tumesema mu gihe twaretse kwishushanya n'isi n'ukureka ibyo bitekerezo by'isi ngo bituyobore. Kuacha kujikonfamu na ulimwengu ni wakati tumeacha kuongozwa na fikra za ulimwengu. Gusa n'isi ni igihe twaretse ibitekerezo by'isi bikatuyobora. Ya kufanana na ulimwengu ni wakati tumeacha kuongozwa na fikra za ulimwengu. Nabaho urugero. Nitawapea mfano. Duhura n'ibibazo hano ku isi. Yes. Hari igihe duhura n'ibibazo cyangwa se urubanza runaka. Sometimes tunapatana na challenge ulimwengu huu. Kumva ko mu miryango, unasikia kwa familia, kumva umuntu mwarabuze ngo ibintu by'Imana ngo tuanze tubishire ku ruhande. Mtu anaweza sema tuyaweke ya Mungu kando kiasi. Nyine dushire ibintu mu bitekerezo. Tuanze kufikiri sasa kwa fikra zetu. Iyo kera twavuze gutyo, tunaposema hivyo tuba twishyuye. Hapo sasa tumeharibu. Tugiye guhitamo gufata imigambi tugende muri za bitekerezo za kamere. Ni kama sasa tunaenda kuamua kulingana na fikira za asili. Ariko iyo duhindukiriye umwami, ariko kumenya ayo makuru, kumenya the knowledge, lakini tukimgeukia Mungu na kujua mambo hayo, nibwo duba abakristo bakuze ariko gukura mu rukundo. Hiyo sasa ndio kuwa wakristo kamili. Hiyo ndio kukua katika upendo. Kukura mu rukundo ni gukura mu bumenyi. Kukua katika upendo ni kukua katika kujua. Tuzamenye yuko wakuze mu Agakiza. Tutajua ya kwamba umekuwa kwenye wokovu. Utarebeye ku myaka yawe cyangwa se iminsi umaze
bila kuangalia miaka yako ama siku unazofanya ukiwa kwa kanisa, ahubwo turebye ku kigero cy'ubumenyi uziho Kristo, lakini tukiangalia kwa kiwango unacho cha kumjua Kristo. Amen. Ubwo turahumvishije. Je, hapo mmesikiza? Amen. Amen. Zashoboka umwana muto, inawezekana mtoto mchanga kuruta abantu bafite imvi kuwa mkubwa kuliko wale ambao wako na imvi, ya kwamba anajua mengi, yasobanukiwe byinshi kuri Kristo, ameelewa mengi kuhusu Kristo. Amen. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Akenshi mara nyingi ari ibibazo bidutera tugahura n'ibibazo bitandukanye. Mara nyingi huwa tunakumbatwa na shida tofauti, ariko reka mvuge gatoya ku rukundo. Acha niongee kiasi kuhusu upendo. Urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu wagenewe ababi, siko? Imeandaliwa kwa wabaya. Biblia ivuga ngo yadukunze tukiri babi. Biblia inasema ametupenda tukiwa wabaya. Kandi Biblia ikatwita ngo turabana b'Imana wa Efeso 5:2. Na Biblia inatuita wana wa Mungu wa Efeso 5:1. Amen. Amen. Nukuvuga ngo kumaanisha ya kwamba yatugize, Warumi Biblia itubwira ngo uko ari ngo niko turi. Katika Warumi inasemekana vile alivyo ndivyo tulivyo. Siko? Yeah. Kandi ukwiri nuko ikunda babi. Vile ilivyo ni vile inapenda wabaya. Ubwo bivuze ngo natwe abo urukundo rwacu rwakagombye kujaho n'ababi. Inamaanisha sasa upendo wetu sisi pia lazima tupende wabaya. Amen. Ndasaba Imana iduwe kumenya ku buryo dushobora kugera mu kigero cyo kuba twogirira neza abantu tutitaye ku buryo bameze, ahubwo twitaye ku buryo twagizwe cyangwa se Naomba Mungu ili tuweze kumjua Mungu, ili tuweze kuwa na upendo wa kupenda watu bila kuangalia vile walivyo. Amen. Amen. Arigi umuntu azama ava ngo sinkubabarira ngo atasabye imbabazi sinkubabarira. Yes. Ari umuntu azama ngo sinkubabarira ngo atasabye imbabazi ngo apfukame ngo sinkuba ngo nashaka riki. Mara watu wao wanasema siwezi nikamsamehe kamwe kabla aniombe msamaha. Amen. Amen. Urukundo rw'Imana urukuyemo imbabazi ntiruba ruriho. Upendo wa Mungu kutoa msamaha haipo tena. Mu Baheburayo 8:12 izivuga ngo, Waebrania 8:12 inasema sinzibuka gukiranirwa kwabo kundi, sibizaha byabo sinzongera ugeote kuzibuka, sitakumbuka maovu yao hata dhambi zao. Imana ndabwisa byibuka ngo nuko tutabikuze. Mungu hasahau ama hakumbuke juu hatujafanya, ahubwo kizibuka kuko muri yo haikumbuke ya kwamba ndani mwake yahisemo nyine yakunza ababi, ni kana kwamba amependa wabaya. Rero uyu munsi wa none wocumura ntagitangaza ubukozi kuko nundi yagukunze ukiri mubi. Si ajabu kwa Mungu ukitenda maovu juu yeye alikupenda ukiwa muovu. Urukundo rwacu rugomba rubatesede rugerageshwa mu bibazo. Upendo wetu huwa inajaribiwa katika shida. Urukundo bwabwo, upendo itself, ngo ntirwirarira urukumva kandi ngo keeping a record of evil. Upendo yenyewe haijisifu na haihesabie makosa ya wengine. Mende magambo ntirubika records. Ibi ngo ari umuntu uvuga ngo nigeze kumva umugabo umwe ngo nimesikia mzee mmoja umuntu yakazamukosera aho ati ndakubabarisha agenda. Mtu alikuwa anamtendea maovu na kusema nimekusamea lakini enda. Wamukora kumukora ikosa rinda kama kwibutsa najyarindi yakubabariye. Ukimkosea tena na kukumbusha hata ile ya kwanza. Ati wowe nababariye ejo bundi none kandi turakira. Je, wewe nimesamea juzi bado unaendelea hujapona? Nuko umuntu yarababariye yeye cyangwa yabibitsa ahantu kuzazaza bigutungisha gatoki mu gihe. Je, mtu huyo amesamea ama ameweka mahali ndio yakuwa na kutolea? Rero even God does not keep record. Nukuvuga ngo he does not
account n'uko magambo ntabwo atubonero yani kibaraho suko itabyibuka ahubwo nuko yahisemo kutabibabaraho. Si kana kwamba Mungu amesahau makosa yetu, lakini ni vile tu ameacha kutuhesabu hiyo makosa. Urukundo rwanyarwo, upendo kamili nyine rubabarira byose, runasamehe yote, runareka byose, runaacha yote. Amen. Kandi na pia emphasis cyangwa se gushimangirwa ntibyakagombye kuba ku rukundo nge nkunda abantu. Ile maana siyo upendo sisi tunapenda watu, ahubwo gushimangira kwacu kwakagombye kumenya Kristo, kuko mukumenya Kristo bire mu rukundo muri twe. Lakini kitu ya maana yetu ni kumjua Kristo, kujua yeye inaunda upendo ndani mwetu. Ndabaha urugero, nitawapea mfano. Hari umudamu hali muri Luka igice cya 7. Kuna mama hapo katika Luka sura ya 7. Niko birizi tubwira igice cya 5. Alikuwa kahaba, ukisoma sura ya 5. Uyu mudamu, mama huyo yumvise ko Yesu yaje mu nzu y'umufarisayo. Amesikia kwamba Yesu amekuja katika nyumba ya mfarisayo. Araza na akaja, agira gute, amumenaho amavuta y'igiciro, na akamumwangilia mafuta ya thamani. Arangije anamwogesha imisamo, anagurisha imisasi yiwe nyine na marira byose, na akampanguza akitumia nywele zake. Nono abayuda bari kumwe na Yesu, Wayahudi ambao walikuwa pamoja na Yesu, batangira kureba nao barabati, ariko uyu muntu niba yari umuhanuzi. Wakaanza kuangaliana wakisema, huyu mtu angelikuwa nabii, yakagombye kuba yamenye uyu muguru wari we, angemtambua mama huyu yeye ni kina nani, kuko Yesu azibiri mu mitima yao. Kwa Yesu anajua yale yaliyo ndani mwetu wa watu. Abacira umugani, na akawaambia hadithi hii. Arababwira ngo, akasema, umugabo yari afite abakozi babiri. Mume alikuwa na wafanyakazi wawili, bose bari bafite umwenda, abantu babiri bari mufite umwenda. Wote hao watu wawili walikuwa na deni. Umwe afite umwenda wa menshi, undi wa make. Mmoja alikuwa na deni ya mingi, mwingine deni kidogo. Ariko bose wananirwa kwishura, lakini wote wakashindwa kulipa. Yigira umugambi wo kubabarira, na akawa na mpango wa kuwasamehe. Yesu arababaza, ndetse muri aba ngaba ninde wagiriwe neza cyane? Yesu akauliza, je, katika hao wawili nani amefanyiwa vizuri zaidi? Petero atera akaboko hejuru ati, uwagiriwe neza cyane ni wundi wabari umwenda w'amafaranga menshi. Petero akainua mkono akasema, yule amefaidika ni yule alikuwa na deni kubwa. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri koko. Yesu akasema, umesema ukweli. None ikintu cy'ingenzi yababwiye, marababwira ngo uwababariwe cyane, na kitu ya maana alisema, yule amesamehewa sana akunda cyane, anapenda sana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nuwo ngo uwamenye Kristo cyane, yule amemjua Kristo sana. Kandi twavuze icyo tumumenya hari ubwenge bwiwe ari byo byitwa Agakiza. Kile tunachokijua wamuteye inatuonyesha upendo ambao umemsababisha. Wathesalonike wa 2 gice cya 3. Wathesalonike wa 2 sura ya 3. Paulo arasenga aravuga ati, bantu b'Imana ndabasaba ngo mudusengere ku Mana. Paulo akasema, na wasimu tuombee kwa Mungu, kugira ngo aho tugenda tuvuga ijambo rya Kristo ngo turivuge tutagoreka, ili mahali tunapoenda tukitangaza injili. Kandi ngo ndabasabira ngo Imana ngo ibahe ngo umwuka wo kubayishurira, ngo Imana ngo kandi bayishure n'urukundo ngo rwateye Kristo kwihanganira umusaraba. Na naombea Mungu awafichulie na awafichulie upendo ambao umesababisha Kristo avumilie msalaba. Ukuvuga iki Imana ishura muri Biblia, kila Mungu anachofunua katika Biblia ni urukundo rwayiteye kwihanganira umusaraba, ni upendo ambayo imesababisha Mungu kuvumilia msalaba kwa niaba yako. Iyo umenye ukijua hayo, ukunda cyane nk'uko uyu mudamu yasobanukiwe ko yababariwe byinshi, bimutera gukunda cyane. Unapenda sana kama mama huyu ameelewa vile amesamehewa mengi na akapenda sana. Amen. Amen. Yesu yarababwiye ngo ndababwiza ukuri ngo nta muntu wigeze nkora icyo igitendo uwo mudamu yakoze. Na Yesu akasema hakuna yule amewahi kumfanyia kama mama huyu. Igitangaje koko, na ni jambo la kushangaza kabisa. Abantu ba mbere bagiye kureba Yesu ko yazutse umudamu yarabari. Watu wa kwanza wanaenda kumtazama kwamba amefufuka, urukundo rwinshi
Yeye ameonyesha upendo mwingi. Urukundo ruhinduka ubuzima bwe n'abantu bakabubona. Na upendo huu ikabadilika na watu wanaanza kuona ikiwa maisha yake. Rero intego yacu si ukubwira abantu ngo bakundane kunda, ni ukubahishurira Kristo urukundo bikababyara urukundo ukabagara mu buzima bwabo. Lengo letu si kuambia watu wapende sana, lakini ni kuwafunulia Kristo za upendo ndani mwao. Amen. Amen. Ikindi gitanga ngira ngo dutekereze mu nkaka. Neno lingine la kushangaza. Hano hanze, hapa nje tuzi ngo batubwira ngo muzamubwira abantu ngo barababaye. Siko? Yes. Muzamubwira abantu barababaye. Wao mnaambia watu wamesamehewa. Ngo twama tugararamba. Je, sasa tuanze kujifanya tu? Ahubwo icyo batamenye muri iki cyanditswe nyine turebye inkuru y'uyu mudamu. Kile ambacho hawajaelewa nuko uko dukomeza kumenya imbabazi z'Imana, vile tunavyoendelea kujua msamaha wa Mungu, nako dukunda cyane. Hivyo ndivyo huwa tunapenda sana. Ngo ibanga ryo gukunda risuka mu kumenya imbabazi z'Imana. Siri ya kupenda inatokana na kujua msamaha wa Mungu. Amen. Amen. Ibanga ryo gukunda rikomoka mu kumenya imbabazi z'Imana. Siri ya kupenda inatokana na kujua upendo wa msamaha wa Mungu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo tuvuze rimwe na rimwe ngo iby'Imana ngo tubishire ku ruhande ngo dutekereze nk'abantu. Ndio maana nimesema mara tukisema ya Mungu tuweke bicuritse. Je, ya Mungu yako opposite? Nimwumva ko iby'Imana bicuritse tubirebe mu bwenge bw'abantu. Sometimes tukiangalia na fikra za binadamu. Subiragamo wasi. Wibagiwe kandi uri umusemuzi ko wasemurika. Nanje nukuru baza bamvuna n'abantu. Yeah. Naringuze ngo iby'Imana biracuritse ukuntu. Mu bwenge bw'abantu. Ya Mungu tukiyatazama na fikira zetu ni kama yanaenda kinyume. Kubera ko aravuze ngo imbabazi zayo cyangwa se kubabarirwa, kumenya kubabarirwa bizara gukunda muri twe. Kujua msamaha inazaa upendo ndani mwetu. Ariko umuntu wa kamere ufite kamere muri we, mtu wa asili ambaye akona asili ndani mwake, kumva kubabarirwa yumva ari nk'umudeni, yumva ninka liwe ninka mahigo yo na nikanjia kama anaweza penyeza akisikia msamaha sasa anasikia ni njia ya kupenyeza hivyo. Amen. Eka nguru gerukani. Nitawapea mfano tena. Inkuru ya Petero. Historia ya Petero agitangira kumenya Kristo, alipoanza kumjua Kristo, turi kuvuga kugukura mu rukundo rw'Imana bavandi. Tunasema kukua katika upendo wa Mungu. Ariko kumenya Imana cyangwa se gukura mu kumenya Imana, hiyo ndio kukua katika urukundo mu muntu. Hayo ndio yanazaa upendo katika binadamu. Amen. Amen. Petero agitangira kumva makuru ya Yesu. Petero alipoanza kusikiza habari za Yesu, ahura na mwene se Andrea, aramubwira ati hori yari Yesu bikibasha kumureba. Akapatana na ndugu yake wa Andrea wakasema twende kumwangalia, wakamwangalia. Aragenda baramutegera yuko ntiyashishikazwa nabyo. Wakamsikiza lakini hakuwekelea ahandi maana. Yesu yongera kuza guhura nabo. Yesu akaja kupatana nao mara tena. Petero hariya mu nyanja, pale kwenye bahari, bali kuroba siko. Petero alikuwa akivua samaki. Petero, baada ya hayo Petero arababwira ahugira ngo yegere Kristo, akawaambia kuliko amsogee Kristo, akamubwira nk'umubwira ati mwami gumiyo kuko njewe ndanduye. Alikuwa anamwambia anataka kuegera Kristo, ni kama alikuwa anamwambia kaa kando kiasi, mimi sifai. Uzicho Petero yarazi hano. Unajua kile Petero alikuwa anajua hapa? Yarazi Imana nk'umukiranutsi. Alikuwa anajua Mungu kama mwenye haki. Nukuvuga ngo si bibi ko tumenya Imana nk'umukiranutsi. Si vibaya kumjua Mungu kama mwenye haki. Ariko icyo cyo kibanza. Lakini hiyo sio ya kwanza. Umunyabyaha uyu munsi wa none umubwiye ngo Imana ni umukiranutsi, ukiambia mwenye dhambi ya kwamba Mungu ni mwenye haki, bisanzwe
madhabahu nk'abano abenegihugu madhabahu barayitinya cyane. Kuna wengine hata kufinya hii madhabahu ndibaza bafakurira nkiwacu gatatu twira uko twishaki. Hawezi kupanda hata huku madhabahu kama kwetu. Impamvu bayitinya nuko bazi ku Imana yeye ariko bo banduye. Kwa sababu wanaogopa madhabahu ya kwamba wanajua Mungu ni mtakatifu, wao si watakatifu. Hivyo bikabatandukanya naye. Hiyo inawatenga na Mungu. Noneho baada ya hayo Biblia zitubwira mu Bakorinto, Biblia inatuambia kwa Wakorinto uzakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume yuko umunsi Yesu yapfuye, siku Yesu alipokufa, muri ya minsi yaje kwiyereka Petero mu bwiherero. Alikuja kujisha kwa Peter kibinafsi. Yeretse Petero mu bwiherero. Alijidhihirisha kwa Petero kibinafsi. Petero noneho ntiyabakimenya Imana nk'umukiranutsi. Petero hakujua Mungu kama mwenye haki, ahubwo ayimenyera mu rukundo rwayo. bali akajua Mungu kupitia upendo wake. Amen. Amenyera Kristo mu rukundo amukunda, na akajua Kristo kupitia upendo anampenda. Mwibuke uko bwa mbere ubwo babonanaga na Yesu yaramubwiye ati mwami sinshaka kukwegera kuko uri umukiranutsi ndambi. Wakati walipopata mara kwanza alikuwa anamwambia sitaki kukusogea, wewe ni mwenye haki, mimi si mwenye haki. Ariko amaze gukizwa, amaze kwiyerekwa na Kristo, lakini alipojifunuliwa na Kristo iminsi 40 ishize, baada ya siku 40 Yesu yongera kubabonekera ku kiyaga. Yesu akajifunulia kwao kwenye bahari. Noneho Petero amubonye. Petero alipomwona ntiyiruka asubira inyuma, hakukimbia akirudi nyuma akimkimbia. Nibwo yabwiye Yesu ngo umwami wawe ukunda no gusanga. Ndiyo alimwambia ukikubali hayo mimi naweza kufuata. Ukuvuga ngo nuko yari amaze kumenya urukundo rw'Imana kuri we bimutera kwisanga. Alikuwa amejua upendo wa Mungu kwake na ikasababisha amfuate. Uko tumenya urukundo rwayo n'ukuri kw'Imana nditwosubira tuza dushaka kwisanga. Vile tunavyoelewa upendo wake tuna advance kwa kumpata. Nuvuga ngo umuti cyangwa se ibanga ryo gukunda Imana, ryo gushaka Imana, kwishakisha kwisanga, nuguhishurira urukundo rwayo. Siri ya kumtafuta Mungu ama kumpata ni kufunuliwa upendo wake. Uko ico kirumvise murasobanuye kiyoze. Hiyo sasa imeeleweka jameni. Amen. Amen. Haje wangu ndarangiza jarwa inusu. Asante. Amen. Amen. Iyo Biblia ivuga ngo we have to walk in the spirit, Biblia inaposema lazima tutembee kwa roho, ibishatse kuvuga ngo we have to align ourselves. Ibivuze ko tugomba kwiha. Niko kwipanga se to align, niko kuda kumustari with who you are in Christ, ni kuenda sambamba na vile uko na katika Kristo. Yivuze ngo tugendere mu mwuka kugira ngo tutabasha gusohoza izo kamere ishaka, kandi twabonye ko kamere ni ibitekerezo bitava ku Mana. Ikisema tutembee katika roho ili tusiyatimize mapenzi ya asili, mu yandi magambo bavuze ngo twisanishe n'uwo turi muri Kristo, inamaanisha kujifananisha na yule tuliye ndani ya Kristo, kandi tuzagera kuri ubwo rwego rwo gukomeza gusa nawe dukomeje kumumva no kumumenya. Na hiyo itawezekana na tutafikia hiyo kiwango tukiendelea kumsikiza na kumjua. Nukuvuga ngo the more tuba busy no kumenya abo turi bo muri Kristo, tuba tubanze kamere. Tukiendelea kujua wale tulio katika Kristo, hiyo ni kusurubia asili. Ndaguhuruge nitakupea mfano. Ano dufitirizo twita fasting. Kwiriza. Tunayo ile tunaita mafungo. Twebwe tuzi ngo kwiriza no munsi wafunze igifu, siko? Tunajua ya kwamba mafungo ni kujinyima chakula. Ariko nubisoma muri Yesaya 59 lakini utakapo yasoma katika Isaiah 58, Biblia zivuga ngo, Biblia inasema wese mutekereza ko
kwiriza nshaka ari igihe umuntu yibabarizamwo. Je, mnafikiria mafungo ambayo mnayataka ni wakati unajiumiza ukijinyima chakula? Aravuga ngo si ibyo. Na anasema si hayo. Aravuga ngo gufunga cyangwa se kwiriza nshima ni igihe tubohora imbohe. Akasema mafungo ninayoyapenda ni wakati tunawafungua waliowafungwa. Kandi tuzibohora gute? Je, tunawafungua wafungwa kivipi? Tuzibohora gute ngo? Je, tunafungua wafungwa kivipi? Gukura abantu bari mu bana bwa Satani bumvisha inkuru nziza bakabaho. Ni kuwatoa wale ambao kwa utumwa wa shetani kuwaingiza ko muri Kristo Yesu. Hiyo ndiyo mafungo ya ndani mwa Kristo. Yandi magambo kwiriza ni ukudasohoza imirimo ya kamere muri twe. Kwa maneno mengine mafungo ni kutokutimiza mambo ya asili ndani mwetu. Kwiriza si ukureka kurya. Si kujinyima chakula. Niba muza mubikora muzange mugende mugi. Kama mnafanya hayo acheni na mkule. Mushobora kujya kandi mugasohoza imirimo ya kamere muri mwe kandi Satani agahabwa ikuzo mu mitima y'abantu. Unaweza kula na utimize mambo ya asili. Unaweza nyima chakula na bado utimize maneno ya asili. Ariko kubamba kamere, lakini kusurubia asili ari byo bitekerezo by'umwanzi nugukome. Hari jambo nkunda rimo Bakolosayi rivuga ngo bisigaye duhanga amaso ngo Kristo. Kuna neno napenda katika Bakolosayi nasema kinachobaki ngo uko dukomeza guhanga amaso kuri Kristo, tunapotazama Mungu dusohoza ijambo rye, tunayakamilisha neno lake, tukaba twabambye kamere kandi tukaba twiyirisha, na hapo tumesurubia asili na tumefunga. Uko kwiriza kwa bana b'Imana. Hiyo ndiyo mafungo ya wana wa Mungu. Kureka kujya si kujinyima chakula. La. Tuzatujya kandi tugakomeza kubamba kamere. Tunakula na bado tunasurubia asili. Amen. Amen. Lero bene data, ndugu zangu, gukura muri kano gakiza ka kabiri, kukua katika sehemu ya pili ya wokovu, nugushora imbaraga, ni kuweka nguvu zetu mu kumenya Kristo, kwa kumjua Kristo. Bizabyara urukundo rw'Imana muri twe. Hayo yatazaa ni mwetu. Kandi birivuga ngo urukundo rufite umwuzuro wa byose. It is the fullness of all things. Na Biblia inasema upendo ni ukamilifu wa kila jambo. Hatuwezi kuwa na unafiki tukiwa na upendo. Hatuwezi kuwa na chuki tukiwa na upendo. Ntabwo twashoye imbaraga mu kugira abantu ngo kunda, ahubwo twaberetse Kristo. Hapo hatujawaambia watu penda, lakini tumewaonyesha Kristo abarema mu rukundo, na Kristo anaumba upendo ndani mwao. Kandi ivyo nivyo vyitwa no gukura mu mwuka. Hayo ndio yanaitwa kukua kiroho. Amen. Amen. Gushinga imizi muri we, kuwa na mizizi ndani mwake. Iyo Biblia ivuga ngo mwigane mugire good imitators, cyangwa se Biblia inaposema muige, ntibi yavuga ngo twigane ibikorwa, ahubwo ibi yavuga ngo twigane urukundo rwayo. Biblia ikisema tumuige haijasema tuige matendo, bali inasema tuige upendo wake. Ngo ibisigaye mugende gutya nk'abana bakundwa. Derimeni mtembee hivi kama watoto wapendwa. Ngo mukunda abanzi banyu kuko Imana yagize gute yabakunda. Wapende maadui wenu kama vile Mungu amewapenda. Ivuze ngo twigane, ntabwo ibaye twigane, ibishatse ngo twigane urukundo rwayo, kandi nukuge. Paulo aravuga ngo mugere ikirenge mucanye nkuko nanje nagigeze muca Kristo, kandi si ikindi nuko yashatse kumumenya. Nuko ndarangije. Yes. Yego dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu mwana. Tunayo mengi ya kusema kuhusu mfalme huyu. Ariko icy'ingenzi nuko, lakini ya maana uwo mwami ari muri twe. Mfalme huyo yumo ndani mwetu. Kandi iki tuba tubabwira ntikiri hanze yayo. Na hiki tunachoongelelea si nje ya Yesu. Kiri muri mwe. Kimo ndani mwenu. Dushobora kutakimenya.
sometimes hatuwezi tukakijue, ariko impamvu yo guterana kwacu, lakini lengo la kukusanyika kwetu nuko kugira ngo tubashe guhishurirana iby'Imana yabikije abana bayo, ni ili tuweze kuelewa yale Mungu ameweka ndani mwa wana wake. Amen. Amen. Ndangiza ku murongo wa 11. Ninapotamatisha mstari wa 11 wa Filipi igice cha mbere sura ya kwanza ku murongo wa 10 mstari wa 10 na 11 hata hadi 11. Aravuga ngo mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba abatajyajya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo. Cyongeza aravuga ngo so that you may surely learn to sense what is vital and approve, prize what is excellent of real value. Ndikumurusoma ku murongo wa 10 Abafilipi igice cya mbere murongo wa 10. Yandi magambo bene data, muri uru rugendo, katika safari hii rwo gukura mu gakiza, kwa kukua katika wokovu, n'urugendo yani iyo tumenye aya makuru ya Kristo, ububwiro bwa Kristo, tunapojua habari ama siri ya Kristo, mu gihe duhuye na situation au tugomba guhitamo, tunapofika wakati wa kuamua, kuko twamenye ubu butumwa bwa Kristo, kwamba tumejua kandi tukamenya yuko buri excellent, mu yandi magambo nibwo buri hejuru, mbese amahitamo yabwo ni yari hejuru kuruta ibindi bintu byose. Maamuzi ya injili ndiyo yako juu kuliko kila kitu. Iteka ryose nidushinga imizi muri Kristo, weka mizizi yetu kwenye Kristo, kandi gushinga imizi muri Kristo no kumenya yuko ibize biri excellent, na kuweka mizizi katika Kristo ni kujua ya kwamba yake yako juu. Tugendere muri uko gukomeza guhita mw'ibyiwe biri excellent, tuendelee katika kujua kuamua yaliyo yake. Ibi bitarize niduhura nabyo tubikaburire, kuko dufite ibiboneye kuruta ibindi. Yale ambayo si yake tukipatana nayo tuyaweke kando, tunayo makuu zaidi kuliko yote. Ibi rero biboneye tuzabimenya nidukomeza gushaka kumumenya, gakomeza kuduhishurira ibiri excellent. Tunajua tukiendelea kujua yale ambayo yaliyo juu ya yote. Amen. Amen. Umurongo wa 11 turangiza. Mstari wa 11 tukitamatisha. Aravuga ngo may you abound in and be filled with the fruits of righteousness, standing with God and right doing, which comes through Jesus Christ, the honor and praise of God manifested and recognized. Icyo shatse kuvugana, aravuze ngo anasema hapa these fruits, we are to be filled with fruits of righteousness. Lazima tulishwe na tunda la haki. Tugomba kuzuzwa imbuto zo gukiranuka. Lazima tujazwe tunda za haki. Kandi izo mbuto zo gukiranuka na tunda hizi za haki zikomoka kuri Kristo, na hizo zinatoka kwa Kristo. Mu yandi magambo bene da, kuko navuze ngo zose yaba guhabwa ibyiringiro by'iteka nuko gukura, kuwa na tumaini la milele na kukua, na kura gucungurwa kuko imibiri yacu no kubana na iteka ryose bikomoka muri we. Hata kukombolewa kwa miili yetu na kuwa naye yanatokana naye. Arangije avuga kuri 11 avuga ngo ndio sababu wamesema ngo tuzuzuzwa imbuto zo gukiranuka, tutajazwa tunda za haki, kandi zikomoka muri we, na hizo tunda zinatoka kwake. Cyangwa se ngo kubwe, ama zinatokana na yeye. Uzima bari kubwe, kwa nini ni zake? Umurimo wacu se nuwe muri ibingibi muri kano gakiza ka kabiri. Je, kazi yetu katika sehemu ya pili ya wokovu ni gani? Ni umwete wo gushaka kumumenya, ni kuwa na ujasiri wa kutafuta kumjua. Uwo ni wo murimo wacu. Hiyo ndiyo kazi yetu. Kuko ngo nitumumenya ngo azasohoza imbuto zo gukiranuka muri twe. Tukimjua
atazaa matunda ya haki ndani uriya yetu. mudamu nawe yasohoje imirimo y'urukundo muri we kubwo kumenya Kristo. Na kama vile mama amekamilisha matendo ya upendo ya kazi kwa kumpenda yeye Kristo, kwa kumjua. Darangije. Nimetamatisha hapo. Murakoze bavana. Asante ndugu. Imana iduhe ushaka kumumenya. Mungu atupe kuwa na tamaa ya kumjua. Kandi izabikora. Na atafanya hayo. Iranabikeneye ahubwo nitwe tutabikeneye. Mungu anapenda hayo, sisi ndio hatupendi hayo. Bivuga ngo iyatangiye umurimo he. Biblia inasema muri yule ameanza huduma ndani mwangu. Kandi uwo murimo si uwundi, ni umurimo wo kwishura muri wowe. Na huduma hiyo sio ingine, ni huduma ya kujifunua ndani mwako. Sinababwiye ngo yashizeho business ni uwo murimo yata none kira nawe wihishurira muri. Nimeambia imeanzisha muradi na inaendelea kudhihirisha ndani mwetu. Yakoze akazi none kira twingingira mwakire. Imefanya kazi, inatusii tuweze kupokea. Rero uru ni urugendo rwo kumumenya. Hii ni safari ya kumjua. Ariko ikiza kandi giteje amahoro menshi. Ya kitu nzuri na ni ya amani. Nuko kera ubugingo bwacu bwahishwe muri we. Ni kana kwamba uhai wetu umefichwa ndani mwake. Dufite ubwoba ngo turimbuke. Hatuna uoga wa kuangamia. Ahubwo ngo dufite Kristo, dufite kwizera ariko kuduheshogira gukizwa. Bali tunayo imani ambayo inatupea wokovu. Ngakijambo jima. Pokea neno la Mungu. Thank you. Ongea jambo jima na mashi.